Uba dispersing rani unawat RTI menta kasngi kakadwe tarik noitung arajar arpuar. Ulai tu bakaktin kasi kadon ha umau kendon bakadu artat. Haswa bakan jam sejak parlimen bani urung sejak kernit kabakpra jongkariti sencar jongkari India. To mentang ini sengap ya kajinya tu kabakhamnya na une orang ba. Katame jongjai benriu nangko yang sedang nak ketian. Di pelaju iya gini ki snem arhajar nyo da kajing yarap jongne Spencer Well Director Geographic Society tiunis desya la yarap antip yak thame jongga jai benriu si khamtam yak ketian. Namar ba da kajing kolek example nai kasi jongi ke badon thandai pu arngut banuat ya kalintia jongi khosi ti lasem ba ngi khosi karkum ka report lasem ba ka ktien jungi khosi ka bahab apoka Austro Asiatic language ti gani ktien khosi jungi lasem ba klade ktien ka barim tam ko India namar ba kilawan pui sene kari sagani jaka lene lani karkum ka tris na ka DNA ki ong ba khasi jungi gladon hangne la kum nomno san pho nyo hajar snem karkum ka DNA test blakan dok house nem hajar nyo ti kajingnya linti dan sya kalau gay ke standar nak jing ketik jong gibri madabar habede bagani kaktin kasi ti habede gane kumiskun mau yaki ba kaktin kasi da sya gade gawe kaktin ga bala pawa hanodis nama nadu khas nem khat khandai spa ro kalarung apo ga Kolkata University kum gawe na ka asir ngwi apo nehu ti dagjinya linti da sya nagalang komen klale la kamram ban yelek kumno ban perung yak tin kasi po ke schedule te dasyak tin kasi kumba ngapen kan mau yapi ba kade ke ba sutanat ban tip ba kini scholar bro oi perthei ki kwa ban tip yak tan ra jong tin kasi te kumba pen kan mau yapi ba wat yaka history jong jai ban ko siru chpang lalap bangi khasing lanang ban sainar na do ar hajas ne menchwa te kalong ke ba sutanat ban tip sajai ban ko si ba kade ko we na ke jai ban riu ka bala pawa po no is India namar arjas nem menchwa ka along juga Paul Yesus Christ tengi kar kom gikor ng anang ban sainar kita kade ke ba sutanat bad ak jingpule ba ke DNA test na arjar neuro lalap ba tin kasi kade ko we tin barim tam India par kuladon do kertasan pho nyo hajar snem ti gane ke dinya lenti dasya klap ketik ibobon banlap ya tanra jung tin kasi batter hadu ba pelong ya ka Kolkata University banitu no ya ka khat khandai spa batter lore yo ado kijing itu apa sarkar jung kami khalia kum ka official language haka agini snem baladep ti hakalor kani ktien naglang jonga dasya la tristom kum no Banuat ya kalintiya juga ktien nama nakalang kum ka hagini snem arajar khandai te kani gadi ka RTI ka ba ngalayo napoka government khalia namar ba kajingla juga RTI kalong bantip kumno kalintiya jong ktien kasi last year dani hadeli te kumbuskan mau je pisa ko skor me khalia kalale ka ba baha makalale namtan penhun ya kajing sngiu jong pa ba te halor gani nakalang government me khalia kumbuskan mau je pi ba hat sau tarik Disember arja khat khandai khat phra kila pha sport Delhi ban itu ikni ktingsi ban bandawa ban itu no haktin yaktingsi poka is kediu jonga Indian Christian habaide bagane na kalyang ga sarkar Meghalaya kalapan kan mauro yaktingsi bakla donro kajing itu apo assembly yaktingsi bat kumjuro ha kisngi hagi tarik kibala bansawa kibala adep haka arfentrik February arhajar khandai nakalang government Meghalaya ka apan reminder biang na po New Delhi habede ba katastos jungka tin kasi ndai ka Delhi boboni ka sijuba ba ka tikana ya ka daw balai ba ka slem gani tin kasi tiha bani thu apo ka schedule ti habede ba gani nakalang junga ngalawat jing tip po Delhi habede ba gani ka jing long jingban namta bani thu apo schedule te hadin bala le RTI na po stian ngayo kumta ba ka long ba kamram yo stier arsien la pha reminder po New Delhi lor bani thu pen perung na po ke schedule tina po Delhi ki thu yang ba ka ni ka ktien ki ban perung po ka schedule ki don po atli ba de perung kum ka Assamese Bengali Gujarati Hindi Kannada Kashmiri Kanari Malayalam Manipur Marathi Nepali Orissa Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Urdu
bat kiwe de gidon arpo atli ke barung de brung apoka iskediu te habede bagane ga jingkeli jonga apoka ka position nane ka status jong tin kasi habede jing pas jonga resolution post Meghalaya assembly te habede bane na kalengga skandia la ajubab sanga bagane kala don apoka kata administrative building ne administrative kata administrative kembayati be sisien balapoy po administrative kapau bakal long haka linti ke bakat du aswa bandra parlimen bani thu yak tingasi ti habedi bani juba ti nakaleng jonga da sya kalong ga ege berstenat bakane kitin jongi kan salong ga weina kitin ga bansarung po iskediu na makla don po final state tane po ka administrative body lane kani namla bana inform na ha po Indian security kan syu thu be yanga bakada po administrative body na makumiti be ka proceeding jongka service boot hapo government of India ne Meghalaya sisian lapoi saka administrative building gamut kapau kum kiskiem ro nta lapoi administrative la pha finance kan sanction ni bisa tiganero sien lapoi administrative kan pha po ka parliament galong nga supan kemau nga supan mak pen kemau ya ke bagi kini ki brio kemadabar ki wat kasi magaktin kasi ka hapo ka astro asiatic langwi ki ong taka ti hadian bagi wat jing tip haka jan new lengmo director jongka geographic society lalap ba na kendai po arngut ki ba kolek sampul nam taban le DNA test ti na kendai po arngut ki kasi la shemba kasi gide bri ke barim tama India ba ki ladon karta ka basan punyo hajar snem hangne hajaka ti ki buro kata ka record ne kata ka ke ba kasi gide brio ki ba kidai long ki chua bania cha Southeast Asia la de nang ne yus dang nang ne chua ban lech Thailand chua ban lech Siwei ti kidai nang ne na po North East India kata ka di tang ka boy supan kan mau ne ya bede ba ta ka jingli jong phi kum no phi tip he bede ba kani ka kitien kani ka kitien na po Delhi ka apo yang ta administrative magane ngale lang ba ka ti ai dia bangale ara ti ai kalong ban tip ya status jong kitien kasi na mar ngabu ka record ba ka government of Meghalaya phi ong ba kani under process na banta kini life hulai ni life atli tien ke ba under process bani thu ka schedule nia ti tip ya kada under process tip kile gumno ti government Meghalaya kam nang le gumno kam nang re kawe ka clarification ro ka ai gumta ba aro ka ai gumta ti government Meghalaya kam la le e ban le ni ti hadien bang i ba government Meghalaya kam inang ban le e nak lang junga long le sno ka RTI ban tip ikang tiya jing tingasi ti kane ka jing le jung RTI kalap man ba kane tingasi mta ka apo ya po administrative mean gleng kalong ba ka adi ka final state ban pois no ni po parliament ban itu ya ka tingasi